Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At napatag nga ramida kita, Melanie, bakit? Nukas tangarod, da kami pailaang kaninanang ti umatindar. Kita nyo, amangan winton madamdamag at pagbalinanda kay man na nababaunan na iti kabagyan niya. Saan mat siguro, lakay? Anya saan mat siguro? Kat no isu akanayan ti mapaspasamak tunggal adda iyayab dagiti kabagyan niya. Igaputada tayo ti kapobriyan, kas jaydan. Si kakit di mat, lakay? No para kanyak nga asawam, saan anasaya at ti kasjay at rato da kada kayo. Pobriman kan baknang, pagtitinulungan ko matitrabaho. Ay na, saan abali Anusan mi pailaang kaninanang, lakay? Siyak nga ron ti masaksakita na makakitkita iti kasjay at rato da kada kayo. Kas nasaan kayo, ba't nga kabagyan? Alawanan, agpatulong kami no da kami manon ti pag-is-isen da. Kasta ti may parbeng bakit. Kas agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho tapno malpas na dagos. Anya ti ibagam ibilay. Ammo ka di danana peryang ken Melanie akasangay yu itananang. Binagaak mo ida. Malagayam. Api nga awan da pailaang kat anyat orasan. Ay nawaw, di ka madanagan anak ko. Sigurado nga umay dagijay. Kasano nga'y no di da umay nanang. Asino nga'y tinamnamaan yung agkunay. Asino ti agdalos kalpasan ti kasangay yung. Sigurado ak nga umay dagijay. Si kaki di may. Amumot ano libre amakan kat always present dagijay nga agina. Sapay la kumaata umay na tapno adda maibaon. Nay, isudan ta sumungad. Ay wan, ay nakamaudyanan na. Makaangas akmat laangan. Jak kayat ti agis is no bilang laang nanang. Isu nga raw nga inayabak ida tapno adda mga ramid kadagita. Agyaman naklaon ay tanakaumay kayo kasinsin Melanie. Wen imbitado kami mat kasinsin. Tumulong kayon to iti trabahoan. Anya ti maaramid aya kasinsin Evelyn. Tumulong kayo nga agluto. Madama ti luto da ije kusina. Ay wen kasinsin. Day talagayam. Mabitlaan tapayapayak ni nanang. Isupay mat ti maitulong na. Agyaman naklaon ay kasinsin. Ado nga min ti mailuto kat. Awan anyaman na kasinsin. Pagayatakmat kat ti tumulong. Aywan gayam, numalpas ti panangan kat di kay kumapay agaw awid adagos ha. Ha? Ni, apay mat kasinsin? Ugasan nyo pa'y mat adagiti nanganan tayo kasinsin. Saan mi nga min amasango ken ni nanang. Di mi mat maibaon ti daduma kabagyan tayo. Da kayo lang kan antitiryang tinamnamaan me. O sige, awan parikot iti dayta kasinsin. Mudto yung takaldiraw ta is-isa kanakaw. Siya ko nanang, dagiti plato latan ti ugasan nyo. Ay, sigurado ka Wen, ni nanang mat, kabaalak tay to yan. Nairwamak mat nanang. Manu atawan matan akastutyar aramidak. Nang runa no kasta nga adag papaskan akabagyan tayo. Ay, una yan ay atibiyag dagiti pobre. Awan pa'y mo't kabagyan at tumulong ka data. Ninanang at talaga. Anya ngay kumati bibiyang daket baknang da. Datayo laang mati kapobriyan kada tayo nga agkakabagyan. Isong aganos tayo Saan matkit di siguro atong palbiag kat kastutyar aramidan tayo nanang. Inayon nyo ngay nawan. Walang te, idisuyo pa'y laang dita. Adupay na bati ije kusina Mala, da kabin iti anak ko ti makaamaw kasinsain. Ay nawaw, apay mo't akas jay Laura bakal. Ti anya manan dulpaw?
Tulungan nyo mo ti kasinsin nyo Ay nawaw, apay payla ang atulungan mi ida, kay trabaho da nga rudmat. Anya, Kasta mo ti trabaho dagiti pobre, no kasta nga ada agpapasken akabagyan da. no agsasao ka, kaslabak nang tayaw. Wan, saan tayo abak ng unay? Ngam mas pobre da kasinsintiriyang ngam da tayo. Oo na yan, ti kasta ka panunutan niyo. Agpapada kayo mo't nga kakabagyan. Di mo atulungan, ti kabagyan nyo mo't laang. Ulitak manan trabaho da ita dagiti pobre, period. Agasam manday ta bakit? Narabyan kayo manan kaninanang. Ay, kwa, lakay. Ay nawaw, already ka nagpalawag, amuklatan no apay. Pasensya kan lakay. Adu nga min ti bisita da. Sakit dadakkel dagiti kaldero nga inis-isan mi kaninanang. Di na kayo tinulungan na ya. Ay, saan ta isumat ti kontrata mi kaninanang? Day tati bagbagak bakit? Saan abali takabaalan mi met lakay? Wan angam tinulungan da kay kumamot Saan abali tanalpasen? Inton sumarunong at da iyayab da. Uray di kan mapan. Pagbalinin da kay dinatagabo da kiti kabagyan niyo. Saan kay tupay abambanugan iti balay? Ay kat gagangay na alakay. Isumeten ti kasukat ti kinnan mi Tapno awat ti adu sa uda lakay. No kastamot lang. Di kay lata kumanap na panag. Saan mo't gaya makabagyan ti pangibilbilangan da kada kayo? Anya ngay da jay. Inimbitada kayo? Tapno at da babaunan da? Wen friend. Wen, ilakad ko nga rudan dagiti papeles ko tapno makapag-fly takmeten iti kabiitan a panawen. Talaga akasapulak day ta trabaho, friend. Sige, baliwan tanto manan ti agsarita, friend. Agpakada akon tapno di ka mataktak. Bye! Nay, asin na dyan mawagkan ka. Flight kong kunamot itayanak ka. Ay kwa, tigayam ko ti mawag nanang. Matungpal matlaangan ti arapaap kong agtrabaho ija abroad. Addahay raing. Adda nanang, tulungan na kano tigayam ko. Nasaya at matnukas ta anak ka. Uray 2 taon laang agtrabaho ka ijay. Kurang ti 2 taon laang nanang. Upat atawanan tapno makaurnungak. Kan maipatakder tayo ti balay nga arapaap tayo. Unangam. Di nakpakadanagan nanang. Sa anak ama isagmak ija abroad. Desidido ka kadi nga agabrod, bakit? Wen lakay. Awanan nagbalew? Ay nawaw, saan ka di nga inbagakken ka aday tuyen ti solusyon ti parikot tayo iti kwarta? Amumat, awan ti mayat apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Anya nga tanong siya klangan ti agabrod? Syakon, naimbaglaang nga adda ti gayem ko amang tulong kanyak. Sa maysa, nailakad ko matan dagiti papeles akasapulan da. Mano atawan nagtrabaho ka ijay ngay? Upat atawon laang matlakay. Agasam man upat atawan, bakit? Wen tapno makaurnungak. Kan maysa, para matlaang iti pamilya tayo dayto yung aramidek. Tapno saan da tayo nga iruruman dagiti pada tayo a tao. Ala, mukas ta ti planom, palubusan ka. Hangam na kita di nakisuksukat iti sa balay. Sika talaga, di ka madanagan, ta saan ka nga isukat. Promise! Anya ti kunam ibilain. Agabroad ti kasinsin mo. Una nang, isumot tinangag ko apag sasaritaan da. Agabroad ka no ni kasinsin Melanie. Ijay ka no mo ngay. Day tatijak ka mo nanang. Diyan kun sinaludsod. Ay nawaw. Anya kumati amo ni Melanie no maipapan iti abroad ngay. Diyak ka mo ananang. Awan lat amok dita. Drawing laang manindaytan. Ay, imbes na maragsakan ka, tagtrabaho ti anak ti kasinsin mau, kastapay laang matibagam. May siya ka mag. Saan asika ti kasarsaritak dulpaw? Diyan mo no niya klase ti kapanunutan ti adda kada kayaw nga agina.
Wan bakit? Danda ni malpasan ti balay tayo. Kat, tinegosyo nga ni Nanang, kumusta mo tan, lakay? Kasi ti apo, adalat tamat customer na bakit? Inot matlangan nga agbungbunga dagiti sakripisyok dito'y balasiw taaw, lakay. Mabalin mo ti agawid bakit? Hustong tinasurok at talo atawan ang nagtrabaho ka dita. Wen, manuabulan langan, lakay. Urayak la amalpas ti kontratak dito'y. Adda ka din ni Nanang dita? Mabalin ang makasarita. Busy ni Nanang. Ang laklako man ni ti barbecue. Nay, mayat saan lang gayam asari-sari store ti pakakumikuman ni Nanang? Kaya't nakanumot ti makaornong bakit? Adumot ngamin ti customer na. Inton maminsan tong arudan. Mala, agan-anad kayo ditawan. Agpakada ako unta agtrabaho kami manan. Okay bakit? Agan-anad ka mo, takanayon dita. Danda ni malpasan ti balay damela ni akaanakam, Laura bakit? Ay nawaw, anya ko ba ita? Awan mo't kitday. Impakaamuklaan ken ka? Siyempre, makaipatakder na itikas di abalay. Tadakkel ti sweldo na di abroad. Wan nga raw. No ide kat isoda ti kapupobrian ka na kayo ngagkakabagyan. Itakot sa anain. Aya? Madlaw mat. Bilibak mat itidadya ka nakam. Nadiskarte ken nagagat ka. Anda pa yan negosyo na. Talagang awan permanente dito ilubaw. Ay nawaw, kasla da kayat mo asawon Ha? Ay, awan bakit? Sika ano sa bali tinagawa tamit imbagak. Nagpintasan ti balayaw kasinsintiriyang. Ni Mela na itinangipatakder iti da itabalay kasinsin Laura. Katsika, at damot tan negosyaw. Aga, sumanday ta nagbaliwan ti biyagyaw. Kasta talaga no nagagat kan nadiskarte ti may sa atao kasinsain. Kaano nga agawid ni Mila ningay? Dandanain kasinsain. Saanan nga agsubli di abroad? Numalpas ti kontrata na, agawid doon tag negosyo kamay. Ay wala, maya mutla ang tag negosyo. Agkapi kayo pa'y nanang, Auntie Laura. Ay, agyaman nagsaryo na kaong. Mala, agkapita pa'y kasinsain. Nagbanglo ti kapiyo kasinsain. Imported day ta kasinsain. Ramanam Anya timbaga ni Mela na saryaw. Agawid ka rin ito may alawas nanang. Ay nawaw, nagbiitan. Magagaranak na ruda na makakita iti asawak. Ay uray siyak mo Kailiw ko launa yun ti anak ko. Masapul arugyan tan ti agdalos. Tapno na pintas ti paraangan no agawid ti asawam. Una nang, bumuludak to iti grass cutter ni Tata Dulpo. Gusto mo rin yung samot na dyan nanang. Kasla pa'y payapayan na kayo mag. Ay wan, customer ko day dyan nakong. Mala, panawan ka pa'y tagla ko akbanan. Agawa am ti agpalas, ibilain. Agap apura kayo mo. Asidaglaang matibalay da kasinsin Melanie. Tiyak kaya't ang maibusan ta iti pasarabuan niya. Ay nawaw, tapasarabo manin ti adda iti utak yung nanang. Uray si kamay, anyat ko na bidirabi ay. Malawanan, nangabak kayo manin. Sandi na te papanan nyo nga gina. Iti ayan da kasinsin Melanie tatang. Apa si Mang Petan? Wen, idirabi ikan upay. Agpalas kaki di mo tamapantayaw dulpaw. Nakailatan ti mapan. Nakababain mo't ano mapantayo at talaw. Ay nawaw, mapantayo ki day. Sayang mati itadda kumakeng ka. Anya? Birthday kanumat ni Auntie Isabel inton Lunes, Nanang. Wanmat nga may nanak ko. Kat, anyat irigalo yung iken kwa na. Adumatiin sangput mo. Mabalinan day jay. No kasta, atindaran nyo ti birthday ni Auntie Isabel. Wen mapantayo lakay. Manu atawan ang nagtrabaho ak iji abroad. Manu atawan mo ten asaan ko anakit kita dagiti kakasinsin ko.
Kasanon no pagbalinan da kay man na nababaunan da. Saan mo't siguro? Nagbalbaliw damat siguro lakay. Ngam no bilang man taaramidon daman ang tikas jay. Okay lang. Kabaalakpay mo't ti aggunay. Ha? Di uray ipaugas da amin a plato kan kaldero kanyak. Ha? Ay, da kayo kit di mo't adwa. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nukabagyan mo't at ipangibilbilangan da kadataya. Awan sa mo't ti agin naw nanang. Wen nga raw, jak ambo no asino ti imbaon ni Antim Isabel. Ay, nakababain mo't ano damela ni ti maibaon nanang. Naku nampay, tay pobre kumaangam da tayo. Awan samot ka nanang. Datayon samot kan ti kapobrian ka datayong agkakabagyan. Day tati jak ipalubos ang mapasamak anak ko. Madlaw mo nanang. Naurnong mo't gaya man ti mainawan. Wen nga raw kaanakan. Nay, anya ti aramidam. Ay kat inawan tayon auntie. Ah, ay kwa. Idi sumlatan tinanganam dita. Tada kami ti makaamo kasinsin Melanie. Ha? Ay kwa, pagtitinulungan tayon tapno mabibiit amalpas kasinsin. Ala, agpwesto kayo matandita tapno malpasan. Dandani sa andak apaginawan itay lakay. Anyat imbagam ngay. Inpilit ko latamot at itimulong. Nakababain mat ngamin. Husto bareng makarik nada. Mabain da na mangibaon kada kayo kan nanang. Iso nga inuray da si ka mismo ti nagboluntaryo. Bakit? Wen nga rod, nalakakadakwada ti mangibaon kada kami idi. Ita kat sabali matan. Wala ta nagprogreson ti biyag tayo. Uray kaskasano. Bakit? Saan anasaya at ti kasday ngamin agalad da? Namiris damot siguro. Nasaan anasaya at ti mangiroroman iti kabagyan. Ta saan tayo mat nga mo. No anya ti masakbayan ti tunggal maysa. Masarak launay. Ay, uray siyak nga rod nanang. Napilitan takit din anaginaw. Kasano mo nga may nakababainan ti mangibaon kadamila ni Kentiriyang. Bak nang damat nga minan itananang. Naimbag ko nam ta nagboluntaryo da at tumulong. Wen angam nakababain latta. Saan nga may nagaputa marigrigat ti kabagyan niya o kit iroroman niya o? Ang muminday tadol po. Saan ang masapol nga ibagam? Bak nang man kan saan, professional man kan saan, no ada pagsasabatan yung agkakabagyan, pagtitinulungan ti trabaho, awan permanente dito'y lobaw. Na, Saan tayo nga amaw ti masakbayan ti tunggal maysa? Iso ati kasayaatan nga aramidon tayo, kat irespeto tayo ida. Saan na kwarta, wano posisyon ti pangibasaran iti respeto iti tunggal maysa? Ah, No kasanom nga irespeto dagiti kabagyam a profesional ken baknang. Kasjay kumamad ti panang irespetom kadagiti marigrigat ken makitaltalon laeng. Ay, nawaw! Di mo iruruman dagiti awan mabalin na akabagyam. Irespetom ida kas iti panang irespetom kadagiti baknang akakabagyam. Laglagi pam nga awan permanente dito'y lubok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubot kami, Neri. Ni Manang Tasya nga'y, Imunan iti apartment nga abangan me. Agdalos ka no. nagpakada kayo kadikin tatang manong? Uy, nalpasin. Okay, agan anad kayo ijay. Ungayam, tibingay ko ha. Di mo liplipatan. Bingay iti? Di ka man nagindi di mo dita. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Di mo ibaga abukodam ti pensyon na. Ay nawaw, saan apara kada taday a pensyon manong? Para kang tatang day ta pensyon na kat nga rod. Pagbibingayan tayo atalo Sigurado saan mo't lamay bus ni tatang ti pensyon na. Kas makita mo't, ado ti vitamins kan agas na manong. Basta, ibingayan nak to. Diyak ipalubos sa bukodam ti pensyon ni tatang. Naglalaing hamon nga. Mga anan tatang, Damanong mo jigo ngay. nagpakada damot kang kasakbay apimanaw da tatang. Sa dino tinapananda Nalipatan nyo man adagusan tatang. Limasindan Nukasta, saan dan nga agaway dito'y balay? Agnaaddan iti kalapang impatakder da tatang. Saan ka nung ngamin akomportable ti manugang yu diti balay? Kaya't naalumasin da ta adama ngaminan pamilyada tatang. Sa bagay mayat day ta panunot da. Tapno masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wen tatang, alay mangang kayo, tagtumar kayo pa iti agas yo. Kumusta ni tatang mo, Neri, kaanakan? Adala tatumtumaran na nga agas kan vitamins antikordapya. Ayan na nga'y, jak mo't makita. Adda iti silid na, madama nga agin ina na. Damanong mo, Diego nga'y, makalawas mo't tan ajak ida nakit kita. Limasindan ay iti simple akalapang impatakder dante. Isumot lagayam Mayat mo't kit day no limasinda, bareng aggagat damot. Nusang kaibagalat ta ni manong ti pensyon ni tatang. Ay nawaw, apay ti pensyon ni tatang yaw. Kas iti sigot, kayat na ti makibingay ante. Anya, apay amakibingay pay laeng, kat para kumakan tatang yu day jay. Jakman amo kini manong. Timot pensyon ni tatang tinamnamaan na. Kasano laengan ngay no awan ni tatang yaw. Ay, jak amo ante. Urayan da siguro ang amatay da iti bisin. Adakon, tasya pa kayo. Ay nawaw, awan trabaho yu aya, nagawid ka mo't adagos. Masadot ako nagtrabaho. Saan mabalin ti kasta ka panunutam lakay? Kasanun tulaangan ngay no agpas ngayak. Anyat ko nam, agpas ngay ka. Wen, agdadag sinak lakay. Nasurok makabulan ng tisikog ko. Okay. Ni, apay kasta lang ang reaksyon mo. Di ka madanagan aya. Awan pa'y urnong ta nga masikog ako. Awan rumba nga pagdanagan ta bakit. Si kakit dimot. Aging nga si bibiyag ni tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan. Ngamin, adda binura na pensyon ni tatang. Bumingay tanto, ano ka? Anya, di ka mabain iti amam aya. Nagpamilya kan ng ti pensyon na tinamnamaam. Anyat masapul mo, Manong Diego. Imayang talag tibingay ko. Ayan tibingay ko nga. Ay nawaw, bingay mo't nga ibagbagam. Tibingay ko iti pensyon ni tatang Awanan manong, naigatangan iti agas kan vitamins ni tatang. Saan man nasyak ti luklukom, Neri? Tabusis mo ang mga numangag ni tatang. Isupay kit di apaka-estresan na. Amok no mano ti pensyon ni tatang. So asa nasyak ti luklukom, nalawag. Agtrabaho ka ngamin Iti anya agapu ang nagigkat ka iti trabaho. Narigat nga road ti trabaho ijay. Diyak kaya ti matay anasapan niya. Gaputa ada pensyon ni tatang. Relax ka matan. Una, ta anak nakmat. At akarmangak iti pensyon na. Ay, jak amo kang ka. Sana sakti pagpungpung totem ko nakmat, nay. Itid mo ti bingay ko, wano kaya't nung agdaratang iwat mo. Alya day nanggagaw, anak ko. Anya tinangag yu tatang? Kaslada akong ungat.
Boses ni Manong mo, Diego, tinangagaw. Ay, kwa tatang. Apay akas taunay ti unget ni Manong Mau. Awan day jay. Adala di mi nakinaawatan. Ayan na ngayon. Di naman ko naasiripan nak dito'y silid ka. Agdardaras ni Manong tatang. Adda kano tilakad na. Kasta ka de. Ibagak to, tao may da kayo sa rungkaran no saan da abisi. Wan man anak ka. Kailiw ko mutan ni Manong Mau. Oh, adamot lang ang pagpacheck mo, bakit? Ay nawaw, naggapuan day ta akwarta, Diego. Nagdiskitara ka. Amangan mo't no dakis tinagtaudan day ta akwarta. Awan rumba nga pagdanagam. Tas saan ko at tinakaw ti kwarta? Nangalaam nga rod. Ibagak man langan tap nagtarnakan. Bingay ko iti pensyon ni tatang. Anya, Di mo nangag. nangagkongam. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Imbes asikat ti mangtad iti kwartakin ni tatang. Saan? Tati pensyon namot ti bambantayam. Wan at anak nakmat. Sana mabali na bukudan ti kabsat ko ti pensyon ni tatang. Amamat nga gatgatang na iti agas kan vitamins na. Di kan sumanao. Awatam kit din ti kwarta. Inton kon ibabawi. Ay, una yun. Di ka matanagan. Tadamanan inton sumaro no abulan. Orayin tayo laeng bakit. Diyos, para kada kayo, antikordapya. Agyaman na kaanakan, ay gayam. Anya di nangagmi di na palabas ngal daw. Anya tinangagyo, ante? Idi imay ni Manong mo Diego dito balayaw. Kasta unay mo, ti unget na. Ah? Ay, ti pensyon ni tatang tinagapaan mi, ante. Ay una yun. Agraman pensyon ti amayo, pagapaan niya. Wan ta isumat tinamnamaan na, ante. Apay ngamin ang nagikat iti trabaho na. Jakman ammo. Sapay masikog ni bakit na. Day tangarod, ante. No agpas ngay ni Manang Tasya, sigurado adakkel agatat ti kasapulan da. Day jay kumati panunutan ni Manong. No daddo may samot ngamin ni Manong mong agpatangkeng. Di na amok ti mabagbagaan. Apay adi kay bumangon di tatang. Agsapan, mabigat tayon. Ang kakapsutak man nga rod, anak ko. Anyat kayat mo asawan, tatang. Mapanak sa matan. Papanan nyo kuma? Ang mga nudandani matan ti ipupusay ko, kurak. Di kay man agsao iti kasta, tatang. No bilang man tamatayak, di kay agap-apakan Manong Mawan. Tilang balay, kandaga anak ay patakderan ti balay, ti may patawid ko kada kayaw. Amo yumot anay lakon ti daduma adaga tayo. Ili nagsakit day dinanang yaw. Di kay agsao akasta kunak, tatang. Ibaga ko, tasantay nga amo no. Mangantay kit din, tapno makapagtumar kayo manan. Talaga nga kakapsutak. Jakabalanan ti tumakder. Ay na, nasayang at mat na nagawid kang Diego. Oh, abaya kas tatit suraam, Tasya. Imawag ni Neri itay awan ka. Siya kung tinakisarita kan kwa na, taimbatin mo ti cellphone mo. Anya tinyawag na. Anda ka din tibingay ko. Pasyaran tayo kanun ni tatang tagkakapsot kanumatan. Pagkakapsot. Kat numayat mo ti dinaudi anak pa anak ijay. Adda kanupay tibilin na iti kapsat mo. Amang ano saan na pinagtumar ni Neri iti agas, iso akas ta. Uno saan, amang ano di na pinagarsisyo di lakay. Ay nawaw, kasta pa'y laang matipagam. Matayak san at talaga, Neri. Ni tatang mo, saan kumaakasta Saan kami pa'y anak kasagana? Anda ko, datang. Sika ka nila ita, Diego. Siyak nga ro, tatang. Apay, Neri. Anya tinararamid mo ko ni tatang. Inaramid mo't asasawam? Apay, kastamot to ni tatang. Di mo samot impatumar ti agas kan vitamins na. Ay nawaw,
Di ka man agpabaso lakas ta? Binaybay am lakit din ni tatang. San sa pa yan nag-exercise on? Kaya't mo amatay ni tatang niya. Agtal na ka man, Manong. Nabayagan asyak tinangas asikaso kin tatang ure di agnanaad kayo paylaang dito'y balay. Ita, pagpanunutan dak paylaang iti dakas? Nagpuskol launay mati pa nagruprupa? Diego, anak. Sandak mo't abinaybayan, di kapsat mo. Apay nga ro kasta kamot ng tatang. No oras kon. Awaanan maaramidan tayo. Ay, pangasiyo tatang, itantan nyo pa lang. Sana mabali na matay kayo ita. Agpaigid ka man nire. Pakanak ni tatang iti protas. Di na nga ron matilmon. Siyak ti makam mo. Aglisi ka kit din. Ante Cordapia. Ante. Ay nawaw, apa yun nire? Awanan ni tatang ante. Anya, Tawagan nyo man tinaduma kabagyan tayo. Ipakaamuyo tinapasamak kin ni tatang. sino nga iti kadwa ni tatang yu iti balayaw? Imbatik payla ang antay. Matarantaak ngamin. Diyak amo no anya ti aramidak. Ay, kalma ka lang kaanakan. Mabiit lang tagchinilasak. Mapantay di balayaw. Agyaman ak launay antay. Itatawanan ti amayaw. Agagat kayo kuma, Diego. Ante, Amuyo mat, naibos ti dagayo idinagsakit day tinanang yaw. Amok at ti balay kan ti daga na kaipatakderan ti balay yulaang ti maipatawid da kada kayong agkabsat. tsak ni nama mapasamak ti kastoy, ante. Saan tayo ngamin atengal ti biyag ti tunggal may sakada tayo kaanakan. Sapay dandani nagpasngay ni bakit ka. Dayta kuma ti pinanunot yo iti asawam. Nagurnong kayo kuma. Jak amo no kasano kami itan, ante. Aggagat kayo ngamin Saan ati kwarta dagiti dadakkel yo tinamnamain nyo apagbiagan nyo. No kasta ti kapanunutan nyo. Ay awan da kayon tumulaang ti mayaw awan. Agpas nga kun inton sumaron no abulan lakay. Ngamday to lang ang ti kwartata. Awan pa'y nagatang tanga isuot ti anak ta. Kasano ngayon day ta? Naimbag kumamit no permanente ta nabiro kam at trabahom. Saan mat nga rod? Sideline lang day bakit. No api ngamin anagikat kay ti trabahom iti. Kat permanente kumaday chay. Di ka matanakan. Agsapula kiti permanente at trabaho. Kaanong tungay? Agpas nga yakun, Diego. Agdiskitarak pa lang iti gastusan ta. Kasano nga rod? Alaman? Ipaadas ko ti umutang ganyan ti Cordapia. Bareng masyan ka data. Pagalaak kumangay iti kwarta, Diego. Alamot tin ante. Masyan kay kadikada kami. Ni ading mo neri Karugurugoy na lang iti trabaho na. Please, ante. Da kayo langan tinamnamaan may. Ala, pautangan ka. Ngambayadan yun to Wanante, di kayo madaragan. Tagbiro ka kiti permanente at trabaho. Ay wun gayam, at da ginatang yaw nga isuot ti anak yaw. Gumatang kami pa ilang, ante. Awan mo't ngaminon tay badbado ti ubing ijibalay. Tayo dunarmot tanday dinanang iti. Mabit lang nga rod, tairwar ko dagiti indultulin ko. Ha? Ado day jay, at da blanket, at da lampin, pajama, kanda dumapay. Tapno saan nga isupay agatangan nyo. Isu na lang tamasapul alabaan nyo. Pagyamar ako na yan, tay. Dakkel na tulong nyo day takada kami iti asawak. Naimbag man tay nala ni Manong Diego ti interview agamit ti baby, ante. Ay katawan pagpilyan na tawan matan kwartada. Wen nga rod, nag-text kanyak. Umut-utang, ngam awan na itad ko takarugrugi klaang mat iti trabaho. Nasurok makabulan lang sipod pimusay ti amayo. Gamnay, agparikot damutan. Wen taawan mat urnong daan, te. At damot nga minsan sadot ni manong mo.
Ti pensyon ni tatang ti nagbibiyagan da idi. Nujak ngamin mangted ket dumanog ante. Ay, narigat ti kasta. Iso asika agurnong kan kaanakan. Narigat ti agpamilya no awan ti husto nga urnong ken natalged at trabaho. Sa dino ti papanam si ka, Diego. Amom akapaspas ngay kulaan. At da interview ita bakit? Asino ngay ti mga sikaso kada kami iti anak ta? Asino ngay ti agluto? Nakaluto ako. Ha? Insaganak amin nakasapulam tapno di ka marigatan. Agpaiso? Uy, agawid at tumutla adagos kalpasan ti interview mi. Kasapulak da ito at trabaho. Amumad, at da utang ta kanyang ti kordapya. Ala, agrubwat ka nga rudan tapno saan ka amala daw. Agyaman naktamawat ng nakbakit. Kaya't kumatan kag trabaho tapno maitid ko ti masapsapulyo iti anak ta. Nay, kung naklakit din no asino ti masabat kaw. Si kamot gayam, Diego kaanakan. Sa dino ti papanam, nasapa ka arimwar ita At da duty ita ante. Nukasta at dan trabaho. Kasi ti apo, nasurok ado alawas kon iti trabaho kante. Ay kat nasaya at nukasta kaanakan. Uwan ante. Aggagat tapno at daipakan iti pamilya. Uwan ante. Ay, uwan gayam. Anusan nyo pala yung tiagura ha? Saan ko pa yung mabayadan ti utang mi? Ngamin, igatang ko pa langit ni masapsapol mi iti aginak ti umuna asweldo. Okay laang kaanakan. Priority pa lang ti masapsapul ti aginam. Makaurayak mo. Basta saan ang mabayag unay ha? At damot kit din trabaho. Kabailan nyo ti agbayad. Ay, nawaw! Saan an narigat ti agpamilya? Tinarigat kat no awan usto a panggedan. Nang runa pay no sadot ti may sa atao. Iso asakbay nga agpamilya ka, siguraduam nga daurnong kanatalged at trabahom. Iti kasta kat saan kanto a marigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanang, napanan ni Joanna. Intulod na ti order ti kumari na. Ay nawo, apay mo da sana nagpakada kanya. Kasano kat naimas ti turog mo itay. Di nakakayat adisturboin. Sa maysa, sigurado adi mo palubusan no agpakadakan ka. Nasaba rin mo, nanang? Wan, apay ka day. Amangan mo no. Ay sus, saan man atila pampanunutom dita? Nangitulod laang iti order ni bakit mo. Kan kontrolem man tabusis mo, ta nakaturog pa'y laang dagiti anak yaw. Ay, sana siyak tigal kalabanan na dadya at Joanna. Naa, kaibagbagak laang. Apay kumaakalabanan na ka, ka nangitulod laang mat iti order. Ang dalaang mamuak. Talagang adda mabaldado, nanang. Ay saan man atila ibagbagam dita. Si kalangarudan ti tultulungan ni bakit mo. Kasta pa'y ti kapanunutam. Ay nawaw ka. Si kamot gayam da ita, Joanna, anak ko. Anya tar aramidam dito sentro. Intulod ko la ang tipigadan nga order ti kumarik tatang. I-display na kano iti store na.
Ay, awanan. Agimon tumanan tawanan mo dong asawam. Anya ko matipagimunan na, kat nagideliver akla ang mat iti order. Ay, nawaw. Amumot asiloso di asawam. Kurang titangdan na pagbiyagan me. Isu amasapul nga agdiskarte ak tatang. Angem kasanon no kabilon na kamanaan. Namin anumaten anagapa kayo. Gapo iti kinamanagatap ken kinasiloso na. Awan mat dakas nga aramidok. Apay ko mga agbutengak. Nala, agawid kakit din. Tamangan numabayagan kakit makapungtot manan. Amok ti ugali day di alokaw. Awanan respeto day di kat. Kat da kayo ngay tatang, saan kayo pa'y nga agawid? San pa'y analpas tilakad kaw? Iso nga umunakan. Nasayad man, na nagawid kan, Joanna. Asino mananti? Mamin ano ka di nga ibagakkan ka nga awan ti sabali a lalaki iti biyag ko, binitaw. Indilibor ko lang ti pigadan nga order ti gayem ko. Ta isupay ang maigatang iti bagas. Saan man at kinasilosom ti ipakpakat mo? Tanay, dandan ni maibusan ti bagas. Aguray ka. Sumango ka man kanyak. Apay manan? Apay akas ta ti butonis ti blouse mo, Apay ti butunis ti blouse ko. Ni, saan magayam ang nagbatog? Makitam day ta. Di mo pa'y nadlaw. Saan ang nagbatog dagiti butonis ti blouse mo? May salaang ti kahit asawan day ta. At dati kasin sinarak mo. Sa dino tinagkitaan nyo, ha? Ay napangaasim man. Talaga adyak lang nakita. Agdardarasak itay agsapa. Sa anak pa yan ang nagsarming sakbay arimwarak. No idi kat makapagrason ka, itakit saanan, tada ebidensyak, Joanna. Saan ka di nga imbagakan ka akontrolom ti boses mo no kasarsaritam ni bakit mo? Saan anasaya at tikas jay amang mangagdag iti ubing binito? Adda nga rodon ti ebidensyak lanang, kunaktumot ka na kayo, adda sa bali akasin sinarak day ta, Joanna. Na, Di yun nakita, ti butonis ti blouse na aya. Saan ang nagbatog, nanang? saan lang nga nagbatog ti butonis ti blouse na? Pagpanunutamon, iti dakas. Sigurado ang nagdardaras da. Iso akas jay ti butonis na, nanang. Ay pangaasim man si kabinito. Di mo ibabain ti bukod mo abagay. Uray siyak mat. At dadagiti gundaway asaan nga agbatog ti butonis ti blouse ko no daduma. Katjak pa'y madlaw. Manumot ti kasta, nanang. Ipilit mo man ngamin ti amom. No di mo pa'y labaliwan day tanga ugalim. Awan lat amok. Ang mga nusin at ipagbanagan nyo kan Joanna. Anyat ko nam, pinagsasawanda ka ti asawam, Joanna, anak ko. Wan tatang, jak ngamin nadlaw as an gayam nga agbatog dagiti butonis ti blouse ko. Isukid din ti pagpupudutan na tatang. Naglokon da di alalaki. Para butones asan ang nagbatog pagsilosan na adagosan. Maumuma akon iti asawak. Iso adito'y kami payla ang agnaad kadagiti ubing tatang. Oh, ada kayo matgayam, Joanna, ading ko. Anya manan ti kalukwan nga inaramid ti asawam. Kas iti sigot ni ading mumut ngamin nulad duma. Imbes asinaan na da di alalaki. Saan tagpakamartir mo? Namin anumutan anapasamak ti kasta ading ko. Apaan na ka? Inton agawid ka dito'y balay, umay na kayo sukunan. Inton kwan, apaan na ka manun. Di ka maumuma, aya. Nalaka ngamin amamatpati iti bagbaga nila kay na. Saanan itatatang? Ala, husto daytan. Amangan no anya pa iti papananday to'y asaritaan. Dagiti ubing nanang, dadyoan na ngay. Awan damot dito'y balay. Anya, sa dino tinapananda ka trabiin. Awan damot anadanunak itay nagawidak. Sa dino ngay manan tinangipanan na kadagiti ubing. Panagkunak kat nagawid iti ayan ni tatang na. Awan ka ti dadumabado da. Anya, Si kang tumo nga main. Agraman butonis asaan ang nagbatog pagpanunutam iti maday. guilty man day ta babae, isopin manaw. Si Kati ayan ti parikot Benito. Agsilsilos ka iti awan. Nanang, mapanak iti ayan dagiti dadakkel na. Di mo ipilit ti mapan ita. Enton bigat langan. Tamangan no tilaman isawsawang mun iyay. Sapay may sakamot nga awanan mudo.
Agbain kamot iti pamilya ni bakit mau. Anya ti masapol mo binitaw. Apay nga imay kapay laang dito'y balay. Imayak, nasukunag dagiti aginak, tatang. Ay nawaw, kalpasan ti inarabid mo? Nailaw anak laang, tatang. Saan? Dak kayat asukunam ida. Alamat din tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Ngamawa makita ka pa nagbalbaliw king ka. Agraman butones sa sana nagbatog. Big deal king ka. Tatang, panunutan ba ti sakripisyo tanak ko para king ka? Las dahito yun, tatang. Talaga sa akin ang maulit. Agsingsing pagit ako, tatang. Promise. Nasaya at taim manugot ti ama ni Joanna nga agawid damanan dito'y balay. Una, talagpakpakakasyak na na. Kitaam ngamin tagbalbaliw kamutan. Nana, planok tagparte. Para itian niya. Tapno mga baruanan kami kini bakit ko nanang. Ay, isupay kit di day tapaggastusan nyo. Saan ababoy ti solusyon binito? Awan mo dakas na no aramidan tayo. Inaramid jumat day ta idinapalabas at awan. Nga man niya tinapasamak. Naulit matlaang manang. Trial pa'y lang amin day dyan nanang. Agbirok kay kiti iti baboy tagparti tayo. Trial mo't ngay bagbagam dita. Saan aparte ti solusyon ko na lang arudang? Ti ugalim ti baliwam, tapno maurnos ti pamilyayo. Pudno ka di tinadamag ko, Joanna anak ko. No maipapanday ta iti baboy ang maparte, pudno tatang. Ay nawaw, tila paggasgastusan nyo mo. Isumat ti kayat ni Benito tatang. San ka di akas tamad lang tinarami juiday? Ngayon tinapasamak, naulit mo manay. Plano ni Benito dayjay tatang. Saan mi akayat ken nanang ngam ipilit namot. Ay naapumot day tabi nito. Kasaritak man manang ti asawak tatang. Ay wen, san ababoy ti kasapulan nyo no di kat pa nagbalbaliw na? Makimisa kay kiday. San natiltila pampanunutin yung aramidan? Sayang ti kwarta no awan mo lang pa nagbalbaliw kung naktumay. Anya ti bagam Joanna? Anya nga tano saan tayo nga agparte. Ay nawo, anya ka po. Makimisa tay laangan. Naa, siyak nga rudin tagpampanunot iti wagas, tapno maurnos ti pamilyata. Kastapay lang mo ti bagam. Saan ngamin akayat ni tatang? Apay ngamin anitatang mo ti patpatyamaya. Lakay. Di mo samot kaya't ang maurnos ti pamilyata, iso akasta. At dan samot kagpaiso ti sabalya. Ala, no anya ti planom, iso ti aramidam. Jakon makibiyang, tadi kamot laang dumngag. Siyak man ang ti pagpanunutam iti dakas. Bagbaga man ta anak mo nilay. Iso matar aramida kabalayan. Sayang man ang tababoy a pinartida. Kunakmat ngamin nga oray saanan, ngam ipilit na ti kayat na abalayan. Makapadis mayabay. Ay, pasensya kan abalayan. Siyak mutin ti mababain iti kasyeng aramidin ti anak ko. Makapaibos iti pasensya ti awanan mo dong anak mo. Oray anya a klase ti pamagbaga, ket di na ipangag abalayan. Naimbag ata may kayulat ta. Sa anak ko mga umayabalayan. Ngam nagpakpakaasimot ngamin ni Joanna nga anak ko. Isugay maya ko na. Rumwarak labi itlakay. Ne, sa di naman ti papanam. Ijay barangay hall. Ada iwaras da nga ayuda. Isupay mat dayjay ah. Saan ka namapan? Sayang mat dayjay lakay. Apay nga ipilit mo tikayat mo. Saan tayo akasapulan day dyan nga ayudahan niya? Di ka man agin babak ng sika, Benito? Nagturid ka sumungbat ita. Anay ko? Ali ah! Danugan na pay! Siyak ti lalaki. Iso siyak ti masurot. Mawatam! Anay, tingiwat ko. Ay na, anyaman tinaramid mo si Kabinito. Apay nagdardara tingiwat ni bakit mau. Kasta ti ganabanda kita asawang hawanan mo to. Naa! Si kapay lang ti mangibaga iti kastakot kada taadwa. Si kati awanan iti mudo, Benito. Anya ti kunam? Ulit Push naman! down! Agsardeng kayon adwa. Nakababaing ti kastagar aramidan niyo. Kat sa di naman ti papanamon si Kabinito. Itaan ti kayam ko.
Bantayan nyo tayo Joanna nanang. Di yung palubusan na rumwar. Iti anya agapaw nga ipupok mo ni bakit mo iti sila jaw, Ay nawaw, common sense mo tin ananang, tapno saan arumwar ti loko. Panagkunam ka de, kat nasaya at ti kastangar aramidam, Sapay makitkita dagiti ubeng. Basta, aramidon nyo latan na niya ti ipapaaramid ko, tapno awan parikot nanang. Sige, agrubata kon. Imawag ni Joanna itay tatang. Apay ka numanain. Kinabil ka nun nila kain na. Anyat ko lang, Vivian. Kinabil ka nun ni Benito ti kabsat ko tatang. Ay, nawaw. Awan pa'y makabulan sipon nagpartida iti baboy, ngam kastamanan. Dayta ka di ti mga barwanan nga ibagbagana. Mapanyukit di da sukunan tatang. Kaasi da ijay. Talaga amapana kita lang. San ko a pinadakkel ti kabsat mo? Tapno lang saktan na. Ayan ti buning ko. Ay nawaw, ano nyo ti bunang tatang? Itugot ko Ni tatang mo. Saan asyak ti kalkalabanan da dya Benito? Ta idi pa'y lang agan ano sa kadagiti kalukwan na. Mala, sukunag ti kabsat mo. Awanan mo to na ita Benito. Saan na bagay ti mga asawa? Takas tataramid na! Rumwar ka, tasangwam ti ama ni Joanna. Anya ngay da dya nanang. Bunang samot di igaman na. Anya ko maitanubo ng... Nanang, ang mga nutagbatan na. Ay nawaw, mabutang ka mo lagayam. Anya nga minti inaramid mo iti asawam, Oo na yun na ya. Rumwar ka, taitay pa'y nga urayan na ka. Umay nakanusukunin ti anak kan apo ko na. Sukunin. Wan, tayawid na ida balayda. Amangan no anya ka no ti aramidam kadakwada. Ay, sana mabalinti kasta ka panunutan na nanang. Awanan kay tibayin Benito. Tatang, nailaw anak manan. Di ka nagpalawag. Palubusan ti anak ko sumurot kanyak. Ang awanin ti adu ngangam. Kasi mo ti apo ko yung tatang. At sino tinangibagakin ka mabati ti apo ko? Kasanwa ngay mo. Makamu ka mo tinay ti biyag mo. Sukunag ita si bibiyag dabay. Narikatay, ang mga noanyapay ti maaramid mo katakwada. Alamatin ay ipag Vivian. Saan ama balinti kasta ka panunutan Benito? Ipag agbalbaliw akon. Ornusag ti pamilya. Anya pa'y lang aramidan day ta at tao dito'y balay. Da kayo pa'y lang ti makisarita kan kwa na, tabi si ang tatang. Tatang, kahit ko makasarita ta asawa. Di mo namnamaang agsinublan kayo. Tasyak, nauma akon Benito. Gulumot akanayon ti mapaspasamak. Nasa isayatan nagsino kailangan. Di ka madanagan. Tadi mi ipaidam ti putot mo. Nawaya ka ang magsarungkar king kuana. Ni Joanna ngay tatang. Jakon kaya ti makisinublian kang ka, Benito. Namin anumatan a pinakawan ka. Mano agundaway tinaitad kan ka. Ngam di ka nagbalbaliw. Bakit? Agbalbaliw kitan, Uraan promise. niya pa'y ti bagbagam. Talaga adjakon kayat. Nangag mo siguro ti imbaga ni Joanna. Noan niya ti desisyon na, iso ti respetuam. Di mo ipilit ti kahit mo, lokaw! Nanang, kasanuak mo titan. No saan akayat ni Joanna ti makisinubyan kan ka. Awan maaramidam, tauray ti pamilya na kat gumuramatan kan ka. Nanang, lagi ti manusan ti kastoy. Awanan maaramidam, ta naglablabos ka mga main. Di mo rin respeto ti asawam kan ti pamilya na. Ti dakas nga ugalim ngamin ti impakpakat mo. Nanang, kasanulagan no makiasawa ni Joanna iti sa bali lalaki. Ay desisyon na mo daytan na. No kayat na ti makiasawa manan. Awan maaramidam. Saan amabalin asika ti agdesisyon para kankwana. Nanang, tulungan lang. Ay awanon, naibusan ti pasensyada kan ka. Di ka mo ngamin agbalbaliw. Anya nga ita, imbati na kan ngagmaymaysa. Dosam daytan, Benito. Ay, nawaw! No kayat mo tinatal na kan naragsak a panagbiag, irespetom ti asawam agraman ti pamilyana. Di ka agbalin a naranggas kan awanan modo, taday ta kat mangitunda iti panakadadael ti pamilya.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Gumatangak man iti may sa dosena nga itlog na naansing. Ay yapay, day talaang nana. Mala, mabait lang tayo supot ko tigat-gatang adilain. Ayawan gayam, ang mga noadam amuyo ang mabalin ang matangdanan, nana. Matangdanan? Malpas nga minan tilif ko. Iso akasapulan mi tiyaya para iti anak ko. Agtrabaho akman nga minan, nana. Kasta ka day. Nalakalaang matkit di ati maaramid. Tilaang mat anak ko ti asikaswan na. Numay papan itiluto kan panaglaba kat siya kun ti makaam mo. Manungay ti swil daw. Pagsaritaan minto anana. Kas na ko nakitayan, saan matkit di anarigat ti ipaaramid ko kan kuana. Sige, kasaritak ni Sheena no kayat na. Numayat, ibagam amapanlatan ijay banay, tapno makapagsarita kami, nana. Awan pa'y samot pagtrabahuam, Sheena, nakaw. Awan pa'y nanaanseng, apay kaday. Agsapsapol ngamin ni Adiling iti mga awer iti anak na. Kanaw, Wan, no kayat mo di agaplay ka. Mapan ka ijay balay datap no makapagsarita kayaw. manungay ti binulan, nana. Dayta ti di na imbaga. Sinaludsod ko, ngumti ko na nakit pagsaritaan yun to ka, no? Ang mayat nga ta, ti agtrabaho ijay, nana. Ang mga nababati itid da aswil daw. Pagsaritaan yun to ka, no? Awan ti ammo, ta italaang mat ang mga lada iti yaya. Mapanak to nga rod ijay, tapno makapagsarita kami, nana. Wan, mapankalat ta isupay. As-asidag ijay apagtrabahwam. Anyat ko na mitayain, anak kao. Agtrabaho akong tatang. Agaplaya, kasiyaya ti anak da Adeline akalugaran tayaw. Sigurado ka kaday, akayat mo ti kasta at trabaho, anak kao. Kabaalam kaday? Ano sak Tapno makatulong akmala ang kada kayaw. Ay nawaw, saan analaka ti kasta at trabaho, anak kao? Ipadas ko latta, tatang. Imbag kumamot mayat ti pasweldo na. Bagaan kay to, no kasanaw, tatang. Magsagana kang arudan no dalakad mau. Inton malam to, tatang. May mayat latta masapa ka amapan. Tapno di ka marabyan. Saan pa'y mat-analpas ti panagdalos ko, tatang? Siya ka unti makaamo dita. Siya ka unti makaamo nga agdalaos. Simple laang matkit di ti aramidam. Bantayam laang ti anak mi. Itimplaam iti gatas kan paturugam. Day talaang, madam. Wan, day talaang. No may papan iti luto kan panaglaba, siya kun ti makaamu ang mga ramid. Manungay ti binulan, madam. 5,000 per month. Maminsan iti makalawas ti day off mo. Ay, kasta ka, day. Ay nawaw, apay akas tamat ti reaksyon mo. Di mo kaya ti 5,000? Wano, pakurangam. Kasla kurang ti 5,000, madam. Ay nawaw, kasano ko maakurang kat saan mat nga all around ti trabahom dito eh. Day talaang mat mga sikaso iti ubing ti aramidam. Sige, ipadas ko ti makabulan laang, madam.
Mangrugi ka nga rodan inton bikan, tapno maisurok dagiti rumbang nga aramidam. Nalakalaang ba't titrabahom dito'y ka? Namigat ka din, Sina? Saan pa'y, sir? Ay nawaw. Apay ngay. Mangan kamot na. Urayak amalpas kayo, sir. Numabisin ka, mangan kalatan. Uray di na kamin urayan kan bagat ko. Nakababain mo ngamin, sir. Awan rumba nga pagbainam. Mangan kalatan numabisin ka, tapno da pamigsam. Tapno napigsa ka, mga sikaso itubing. Ay agyaman sir. Adda tinapay tilamisaan. Agmerienda kalatan no kayat mo. Di ka agbabain, tan narigat ti mabisinan. Sapay adda ubing nga asikaswam. Naimbag abigat yo, madam. Diyak kayat ti kastangar aramidam ha? Ha? Siyak pailaang mati pinaglutom. Madam, Nasapa ka kumamot ang nagriing ata si ka tinagluto. Alas 4 iti agsapa kat nakariing ka kuman tapno makaluto ka. Amumat nga da trabaho. ay, pasensya kayon madam. Nabambanugak ngamin idi kalman kan alas 9 iti rabii naturog tayo. Ay nawaw, agrik-reklamo ka kade ah. Saan mo kiti, madam? Ibagbagak laeng mo't. Numaturog jay ubing, aglabakan to ah. Uwan, madam. Ilabam dagiti pigadan kan kurtina. Agdalos ka lang, tapno na dalos ti balay amadanuna. Nawatang. Uwan, madam. Kumusta mo ti trabahom ijay ayanda adilay nakaw? Marigata na ngarod na. Ay nawaw, ti kuna nalakalaang kanumat ti trabahom ijay. Marigata na ata kanayon amapuyatak. Intun kwan, siyak ti masapa amarieng tagluto akpay. Ang mayat mat siguro ti sweldom ijay. 5,000 laang ti makabulan, nana. Ti kunana kat 5,000 laang tanalaka kanu ti trabaho. Ngam kaslaul around dakmot, nana. Anya, 5,000 lang. Wa, nana. Ay nawaw, kurang ata 5,000 nool around gayam ti trabaho. At dapay ubing nga awiram. Day tangarod, nana. Alas 9 iti rabii maturog kami. Nudaduma, alas 10 pa'y kidia. Inton mariingak iti alas 4 iti agsapa. Diritson ti trabaho, nana. Ay una yan. Mano nga oras magayam ti panagtrabaho. Naimbag kumama numayat ti sweldo. Un nga rod, nana. Alanganin ang makaurnungak no kastoy laang. Iso nga ipalpas ko laang ti makabulan. Kalpasan ti may sa abulan. Agsapula kon iti sabali a pagtrabahwa. Kaano man ang ti day of mo, Sina? Ndiyak amu, tatang. Dipindi no anya nga aldaw ti day off ni Madam Adeline. Apay ka day. Wala, tanong kastamot lang ti sweldom iti pagtrab-trabahwam. Mabalin siguro nga ag-apply ka iti sa balay. Ipalpas ko laang ti makabulan, tatang. Iso na laang atawang mo amok apag-aplayak. No kaya't mau, sumurot ka kani kasinsin mo mabet. Ijay mo, tatang. Ag-apply kayaw para abroad. Ay nawaw, kayat ko day tatang. Adaan mo na nga agency. Kung takam ata na kayong tagsarita, jak mo't amaw no niya ti sungbat ko kin ka anak kaw. Anya ti kunam, Sheena? Saan kan ngagtrabaho? Wan, madam. Palpasak laang ti makabulan. Ay nawaw, iti anya aga po. Agabrod kami iti kasinsin ko, madam. Naa, apay nga agabrod ka pailaan ngamin. At damot tin trabahom dito eh. Dakdakkel nga minti sweldo ijay abroad, madam. Ay nawaw, kaslad da kayat mo asawa na. Awan mo kidi, madam. Kayat ko laang mati makaurnong para iti bagay kan ti pamilya. May mayatlat na ano dito'y pinas ti pagtrabahuam. At least, amamom ti among mo. Awan pagdanagam. Wan ang manula ang mati sweldo. Kaanon tungay ang makaurnungak, madam. Awan nagdumaan ti trabahuan niya. Noan niya ter aramidam dito'y pinas. Isumulaang ijay abroad. Narigrigat pa'y kit di ijay ang. Okay laang, madam. Tapno mapadasak mamit. Sayang mo nga minti oportunidad, madam. Anya dyan na damag ko, Adeline? Pumanaw ka nubot ni Sina. Wen, agabroad ka nun.
Apay ngamin a 5,000 per month lang ti sweldo na. Ah? Ay, kwala kay. 10,000 tinagsaritaan ta. Saan ka di? Tapno makatipid ta kumalakay. Iso a pinili na ti agabrod at akasta kagayam. Ay nawaw, di nalaang ngamin ammo ti makontento. Nagbalin lang a practical di tao. Saan nga umdas ti 5,000 iti binulan? Bakit? Ang mga no pang abastuda lang dayta. Kasanumat nga iti arapaap na ang makaurnong. Kumusta kayo, Nananseng? Nasaya at latamad. Si Kangay. Okay laang, Nana. Kumusta ti panagabrodyo iti kasinsin mo? Unprasis dagiti kasapulan mi, Nana. Ay, nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kamutan. Wen, Nana. Ang mga nuday tuyan ti solusyon iti parikot mi iti kwarta. Wana, iso adi mo sayangan ti oportunidad na kaum. Wen, Nana. Ay, wan gayam. Saan ka di anagungat ti bus mo, idi pimanaw ka? Sa bali nga ro ti panakisarita na kanyak. Madlaw adi na kayat nga agabrudak. Ngam awam mutan na aramidan na ah. Mananggon daw ay mga main. Kuripot launay kat nagrigat magayam ti trabaho mi jay balayda. No agsasaw niya dilain kat kasla nalaka ti trabaho mi jay. Jak maguston ti kas nga ipupos mo, Adeline. Ay nawaw, anya man ti parikot mo si Kafredo. No agbirok kay ti yaya ti anak ta. Agbirok ka laeng. Sana masapol nga ibabain mo ni Sheena. Awan madakas nga imbagak lakay. Rupat kwarta ngam dinamot amuter aramiden na. Kun kunamot itipos mo. Pudno mat arupat kwarta day di asina. Ammo ka na sakit tinakam mo. Hanggang maawatam kumamot di tao. Siyempre, adamot arapaabda. Addan to aldaw dagiti tattao adidaan mo ti makontento. Unay ka na ya. Sarde nga mo, timang padpadakas iji tao. Di ka mabutang, naidarum na ka. Jak kayat jay in-refer yu kanyak na nansing. Ha, day jay asina, sadot magayam. Ay nawaw, kunak man nunalpasan day tanga isyo. Apaya padaksam paylaang jay tao. Pudnotis istoryaak nana. Ay nawaw, apaya kasta ka. Saan mo't siguro adakas no agbirok ni Sheena iti among amayat ti pasweldo na. Addan to aldaw day ya asina. Oray puputan na. Anya ti lablaban mo aya. Siyempre, ibirok na mo tatap no makaurnong. Makarman to day jay kunak tumat. Ay nawaw, di kag sa wakasta. Anya launay ay ati lablaban mo. Kat 5,000 per month mo nga maintitad mo asweldo na. Adayo adakdakil ti sweldo na ijay abroad. Makarmaka kuma. Sapay la kuma tanaranggas ti bos a matambaam. Sumanao ka manan dita. Para makita no anya ti pagbanagan ti biyak daya at tao. Ay nawaw, ni Sheena manan. Wan, addan to aldaw na dayjay. Agmamalas to kunak tumay. Di mo ilunod ti padam a tao ah. Di mo nga minamo ti marikrik nak itakat. Agbiro ka kititi kasukat na tap na makatrabaho ka mo tag. Awan pa'y nga rod na biro ka. Anya kakidi mo tan predo. Oh, makitam na ita. Awanan ti mayat ang mga awir iti anak ta. Ilunod munto mat ti padam a tao. Kasaritam ni Adeline. Apay ka day. Wala ta nalabas mo tan ti panangidadanas na iti putot mo. Anya. Dayta ti ipupos na iti Facebook. Saan lang nga dayta? Istoryaan na pa'y kadagiti kalugaran tayaw. Asa daw kan rupat kwarta kanu ti anak mo anagabraw. Lay, saan arupat kwarta ni Sheena kabagays? Awan sa pa'y mo't nabirukan na ang mga awir iti anak na. Iso anisi na ti pagpupudutan na. Unayin na dya tao. Saan mo't na makamove on? No amok lang akasta ti aramidin na.
Jak ko man pinalubusan ti putot ko ngagtrabaho kadakwada. Nuray siya nga ron. Jak mo't ngamin ipagaraw akas jay ti aramidan ni Adeline. Hello, Sina anak ko. Hello, tatang. Kumusta kan dita? Kasi ti apo, nasaya at akmay. Kumusta ti trabahom ni ta abroad? Nasingpet ti among ko dito'y, tatang. Mayat pa'y ti sweldo. Nasayat nga ron no kasta anak ko. Makaurnong kamot laangay. Wen, tatang. No makaurnungak, gumatangak to iti dagatayaw. Ha? Ay, uwan Aywan gayam. Awan pa'y nabirukan da Adeline ayaya. Awan pa'y anak ko. Lagayam ang aging gaitakat siyak ti pagpupudutan na. Ay, wain. Sika, tisang kaistoryana di taoy. Talagang awan mabirukan da. Takas di lang arudan ti sweldaw. Mangiruruman pa'y ti amaw. Naimbaglangan tanasabat ka, Adeline. Apay ka din, anya ti masapul yo, tata. Mapalin ka day, asar ding amon ti anak kaw. Ha? Isar ding maun, timang padpadakas ka ni Sina ako nak. Di kay maawatan, tata. Amok nga aging gaita, nasakit pala tinakam mau, tapinili ni Sina ti agabroad. Saan kumabot akas ta ti aramidam Agmubuon kan. Ay, nawaw. Di mo idadanos ti anak kaw. Tano adamanan manggagaw, ay talaga asyak ti makalaban mau. Makapaasar mo't dadya ala kay Waldo. Apay ni Tata Waldo? Siyak ti makalaban mo kuna nakiiding kanya. O, reta, naumadakan kan. Asino ti butbut nga dagita atat tao? Di ka mabuteng amay darom? Ha? Agmubuon kang aminan. Sarda nga mo ni Sina. Saan ko masikatimang lapod no daman napintas nga oportunidad adumtang kadakwada? Isuda pa ilaang ti kampyam? Nagbalin lang nga practical jay tao. Isuasaan ko mangagsakit tinakam mo no mas pinili na ti agabroad. Siyempre, kaya't namot mapasaya ti biyagda. Amumot ti kasasada. Agulimag kan? Agbalbaliw kan bakit? Narigat ti may darom. Ang mga nusikapay ti multaan da. Amam ni Casey ijalaon. May samot na jay asumanaaw. O, anya nga ita. Indarom dalakit nga raw. Nukas na. Pudno a pinagmultada. Wen, isuasi ka, agnakam kan. Indilit mo amin na post mo. Kan di mo iruruman ti pada matao. Di mo orayan amay darom ka. Tanarigat yag multa ko naktumag. Ay, nawaw! Kas amo, itid mo ti umno kan maiparbang asweldo. No adaman dumtang anapintas nga oportunidad para kadakwada, di mo idalapdan. Iti kasta kat mapasaya at damat ti biyagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.